Karibu sana ba mitamboni ya Kamemeka NFM mwana wa Mukamba. Yuni saa sia bikasia nikana ila sia na situ siku ya mesiene. La sia na sika na lobi yule sieno kisio mesiene nondo tuwe musimu wa Disemba. Tuwe musimu wako yu kwati ya nianando mamu sibindani ama siku kuona mabika aguga za kuidhia. Mena dhina mena kidu kita wa language barrier. Mena kidu kingi muno kita wa language barrier. Tiani zusi yiku iwe na nasiana ilingi siku mesiene. Ayo manano sana situ sia kamba sia mwitu witu ikala ilobi sia mana witu ikala Mombasa na sia nisu sia maniye Kiswahili na Kisongo na ingi kabundi sia French, Germany, Arabic and other languages. Ayo makolwa nikithio chamu kamba makolwa nikikamba ndetoka na makolwa nikithiomo kila maeto na choka na kithiomo cha asia okasakudia sia nisu ni njanga nikie kana ni changa nikie twendini wa mathayo mo. Yini choke tumiyende yuto asie so yimwanya baka memeni ka NFM mwana wa Mukamba atwithiwe na ku Mr Mutiso nikana tutethisiani zisi kwa mesini imanengania wangania no na ileta omwitata na ileta kwa asia ataki na ki na indi yuko atiani na ndetu isunti othocha nyendita wa Irene Wanyamai inatia muka na ende weekend bati NFM mwana wa Mukamba karibu. Asante sister Irene Nyamai nitunga muyambe nondo wa kuthokwa ndini wa kitesiki cha Kamemeka NFM mwana wa Mukamba na nditunga mubya kwa ngino ndwango na womundi na ndiasekana ni museo kwa masitwa ni Mutiso Anton ni munini wa mwalimu munene ndini wa skulu ono fulani we principal madam Winfred Sila na ndiasekana tino tanu mundu wa kwenda Kamemeka NFM tupatia dene nita skulu nikenda twende kutejesiana nenda kwa samano na ndikethia akambao mbe kula mabikambe no akaunti ya Makueni kitui Musaku na kwa jumla kula kuanzia akamba mai ninamukethia kiokole cho mundi mwake wata nenda kwa sene kuseseo na nimubea kwa NFM nundu wa kuona wailu nikenda siana situ silike ya kumanithia kikamba ngi nisiatie mesiko ku ya mashinani na siatia niona simo nundu wa memandile yake mawe kondu wethe asina kwata ataimoma kikamba na ende mbaya kamba ni mwezi saka na asili maisha mwachamila ni mtumwa kwa hiyo natatia kedio kitu natatia kikamba kitu netu tuweka ngombo sia ndo na tuitweka ngombo sia mbainge na nikenda tu avoid kana nikenda tu sie undu wa kutuweka ngombo sia ndo na sia mbainge nicho kitumi Kamemeka ka NFM koni eno sio nikenda ka teknolojia cha kwa na kikamba nikenda siana situ ila siku yana ona itu itheta andwa ima twende kuililikania kikamba kila tenda tulite kondu ni mubea na ende nikuja nikenda tambelelie Irene tungia mubea nundu niweka nesa wa teknolojia ndani ila siana sibingie school na sianuka kula kwe asimo nikenda siendu yimwe tu soma kana tu kuimanithia mabike ya kwenda maisi huo kumesiene mabike kwenda maiwa masieto ama maitume kwa kumesiene na kwa kwe kuma yende ya na kumana kikamba na mayende ya na kwegundisia nienda kwambia na masieto alata ile kwenda tuitumia mesiene kana undu ta ile kwenda tuikana kana uko wa akamba kwa kube na nenda kwambia ona onombo ila nini kwa Kizungu ni la siana situ isoma nuclear family nenda kwambia basi hata ile kwenda tuitumia makikamba tena nuclear family ndeno nuclear family ni mwese nesa kana tenda o asiai ethe ni the inya pamona siana ethe wa mundu kwa kikamba eta wanau ethe wa mundu kwa kikamba eta wanau na no mwite tata wasoma kikamba kila kelikanga nguethia isietwa yasa ni tumeka indi ithita mbai ya Mukamba muno tutumia nau kana tukatumia tata inya wa mundu nake eta wa mwaitu inya wa mundu eta wa mwaitu yu uyu niwe ula mwika witu isoma wasia mother niwe mwaitu nake nau niwe father bitikili ni bulanie education ma NFM nikenda within ta connect kiomo kila Kizungu chana sio soma na kikamba kitu mwana kiola musiani we nake kwa Kizungu soma memwita my brother yunake mwana kiola musiani we kwa kikamba ni mwana mwaitu ula musiani we mundume ni mwana mwaitu nake mwitu ula musiani we maisoma masia my sister kwa kikamba mwitu ula musiani we nake ni mwitu mwaitu yutu kwete buneta mina onumba ila nini tekala kana nuclear family ila ni asiai kama na siana yunenda mwithukesia wa NFM tulike ndini wa nyumba ila ndandau ila me usoma kuya skulu masia extended family nondo bena ndwingi ma musiomwe kana nibo indi bena kitina cha kana mei ya umwenu
tibubu ni usio indi mbaitu akamba pamwe na ciana nini ila tumanyesya siku ya mesieni makamana kana ciana cia alama ciane we na inya waku ciana cia alama ciane we na inya waku kwa kisungu maisoma macia niece and nephew macia niece and nephew kwa kikamba ni muivawa kwa kikamba ni muivawa pondu ciana ila mwe mesieni ni usio mukamana ila mwathi ogulana ciana ila ingi ciane cia alama ciane we na inya waku indi kwa kikamba nimo meta wa muivawa tio bubu ndini wa nombe sundanda ukanela kwa kisungu tamete extended family pe alama ciane we na ithe waku pe alama ciane we na ithe waku ko au me alama ciane we na ithe waku kwa kikamba tumeta mwendwe au me alama ciane we na ithe waku kwa kikamba tumeta mwendwe amwendwe aya mesiana kuna cio ciana cia mwendwe ni moteta na mawasa koguo ndi mwana ela baya mucina mukambo mbithukicie kwisila NFM no cio keria nitabathukania nundu be umeana namo maciane we na inya waku be umeana namo maciane we na inya waku namo tumeta inaemewa umeana maciane we na inya waku tumeta inaemewa indi no tio bubu no cio ngaweta ingi mwithukicia wa NFM kana namo akala maciane we na inya waku akala maciane we na inya waku namo tumeta mba mama mwendwa mwithukicia wa NFM kubikia bubu no kuona kana kikamba kitu kila ni kithiomo kiuthi mwingi na tuchendete ni chenesa au meana maciane we na ithe yaku ala nimo mwendwa pamwe na au meana maciane we na inya waku na mwaya ni na emewa wa wethukicia kana wacicia withia muika witu utumia ondeto imwe ango na kwa tu alange maciane we na inya waku na ithe yaku matumia citwa ya anti tu alama ciane icio na ithe wakwa tu alama ciane we na ithe wakwa na ile tometata nibona cia kwa kisungu ciana citu ni cia gulanilie wesa kwithia atwikio anti ende maciane we na inya waku ende maciane we na ithe waku asuonde matwikio mahandi na wesa kwithia anti ni citu nene lakini baba kikamba kiutu bathukanecia sister Irene kiutu bathukanecia nesa ne ditungela nacia ni mwendwe kwa alama ciane we na ithe waku nimo tumeta mwendwe ni obande olongi ni na emewa kwa alama ciane we na inya waku indi no yuwasa ni citwele tumika kwa ciana ciacio yu mwendwa ni combination ya tumaciane we na tata na ome alama ciane we na tata then mwendwa obande wethia ku asu then mwendwa obande wethia ku ubande wethia kwa mea ume na mea kana mwendwa asu ni obande wethia ku ubande wethia kwa na alama ciane cio ni inya kwa nimo inaemewa ume na aka ni na imewa na wanga ndiko ya kwenye yonde mea ume na mea ka ni na wanga ndiko ya kwenye ciana cio ni cio ta ciateta na cio wasa ciana cio ni cio teta na cio wasa ngaliko cieli ciana icio teta na cio wasa indi no aka ala nina weta sister Irene kana akala maciane we na inya waku ndise kana kuliwini wangu yana kana yesu ni wena okulia wa mbia mo ni na imewa aka ala maciane we na inya waku Irene timeta ba mama akala maciane we na inya waku tumeta ba mama tio maandi ala wacia o sister wa mama ume ni mo na imewa ume ni mwe na imewa ango na yuna mo aka ala maciane we na ithe yakwa na mwendwa combination ya ume na aka niki ya muno mwendwe unita kwa ume niki ya muno mwendwe unita kwa ume na isitwa ila yaka netusisya tuimina kilungu asante indi muno mwendwe ni kwa ume alama ciani we na ithe yaku abangeta abathukania aume alama ciani we na inya waku inaemewa na kalama ciani we na inya waku mba mama ciana cia mba mama ti akala yuma ciani we na inya waku ciana cia mba mama nacio ni mwendia ciana cia mba mama nacio ni mwendia indi yukubika bubu mwithukicia mwendwa wa NFM nenda kwacia nitakwatanganga masitwa ma ubande ula wa extended family na ndio mabunda nono ni ucio kuweta kana pe asiimaku pe ithe wethe waku na be ithe wainya waku kondu wou ithe wethe waku kana ithe wainya waku mundu umwe no ciete mucii waku umweta umau kana isitwa ingine umweta umau kana ukamweta uma nake inya wethe waku kana inya wainya waku umweta usu kana isitwa ingi ni susu indi mwithukicia atiala tacia grandfather na grandmother ku grandfather ngaliko cieli kwa cimaku ni umau kana uma
na ke grandmother ngaliko siele kwa si maku ni usu kana soso ni kwa cha muthukisha wa NFM kulika bugute imwe indi no otwende nenda yutulike tekniki ni na kwa tanga masitwa ma nuclear family omumbela ya nini na ina alikandeni wa o masitwa ma extended family ndeni wa omumbela nene yutu ketase kana mwana kio ni waki ya kutwana indi na enda kutwana na tenda kulika masitwa ma obandi oyongi watwana kundu ile kwenda yitana mwethukisha wa NFM ni usio tukamana mwana ke ila wa manda mwetu nikenda mambe musina maenda na siana mwetu su niwe kibeti chake kana muka wake walikanga okekamba ndena ngangi isitwa ya kindu wakwa no yitumika indi muno mba ya kamba nitutumia kibeti chakwa kana muka wakwa kwa mwetu na mwatwana nikenda mwende na musie musie siana na muyaka musie aume alama siane we na mukau aume alama siane we na mukau ila mwika witu usoma mwethukisha wasya brothers in law aume alama siane we na mukau kwa kikamba kitu edukisha ma NFM no sio tukamana kana aume alama siane we na mukau na mo tumeta mwana ya aume alama siane we na mukau tumeta mwana ya you are sunni brothers in law namo aka ala masiani we na mukau timeta hata ende mwethukisha wa NFM aka ala masiani we na mukau yuti ala muika witu isoma wasya sisters in law kana my sister in law mwetu lo siani we na kibeti namo kwa kikamba asumu iko isoma wasya sisters in law kwa kikamba mwethukisha wa NFM meta wa muamua ko aume ala masiani we na mukau brothers in law kwa kikamba ni mwana ya namo aka ala masiane we na mukau sisters in law kwa kikamba ni muamua ila mundu muka watu awa bandu nuenda na ithi kwethia akama siane we na mume nuenda na ithi kwethia akama siane we na mume muno akala masiane we na mume na embwe ni akuwe make muno kwa akuwe make meta na ukulu akala pala kibeti cha twawa kada mundu muka musiona watu awa na athi kwithia tu ala masiane we na mume wake muno akuwe make meta na ukulu ni kwatia muthukisha mwendo wa NFM kulika bugunde twendete mwe nikenda siana situ imane siku ya mesine situ na sele kwenda situ mea na undu sele kwenda yetana indi no tuithio kuminukilia mwendo wa muthukisha wa NFM nenda kwasia ila mwanake wa atwana asia imake pe undu maile kwetana na asia imamuka mwanake ila wa atwana asia imake pe undu maile kwetana na asia imamuka asia mwanake mena asia imamuka meta na asietawa asia mwanake pamona asia imamuka meta na asietawa na indi tuiminukilia nake mundume aile kweta ata asia ya mamuka wake mundume nake aile kweta ata asia imamuka ipani bana muika witu uisoma wasya kana parents in law asia imamuka parents in law yunake mwanake asia aile kwetana namo muthonua kana akasia aya ni athoni makwa aile kwetana namo muthonua kana akasia aya ni athoni makwa indi ni usio tumina kilungu ukamana kana ndeni wake kamba kitu atwika kana inaume wa mundu enda yanene onethe inaume wa mundu yanene nethe ni mubea nenda kwasia tibika buko mundi sister Irene na titunga mubea nundu wako nengo mwana nikenda tuombelelie kumana kikamba kitu na chana situ siku ya mesini siende na kumana sia alame ugula namo na alame ukomana namo manumbela nene tamita extended family maile kwenda maita nata elame kuimana kumi undani elame utumwa bana ba na elame uthoka kila bandu nenda kwasia ni mubea kilungu chomba na cheto kwa kuninye Mutiso Anton nenda kwasia ni mwalimu wa mwalimu munene ngene wa skulu wa ondoa ni mubea sister Irene ndwe kati ya munonda ukuliti makoli tuamaniyo kwenda ando hata amaniyo kunia wangengele oke wa umanu kakilasi tuenda na metokeo we mina ni wasya naume wa mundu anene nethe wako na yune ndo malizikanie ingi
we unaume wa mundu iwe naume wa mundu ni wewe wiba inaume nenda nasia ni aume ala masiani we na inya waku aume ala masiani we na inya waku nundu mwenethe yaku nundu mwenethe yaku kiunike kamba kitu cha siau aume ala masiani we na inya waku nundu mwenethe waku na nene tethe waku basi ndo manenga ondai ya ndo wewe kumene maili ta kunengwa ndai ya nene ni mailo nengwa ndai ya nene muno ni mailo nengwa ndai ya nene muno uyu akamba sana situ siku ya musini ngewa ya anti ango ne babu ne siathe la yup umau waku mundu umeolosia ite ithe waku kana inya waku ni umau kana uma na kebeti kila kisiaite inyaku kana ithe yaku ni soso kana uso na aume alama siani we ne ithe waku asuni mwendwa ni mwendwa umealama siani we na kalama siani we ne ithe waku pia namo ni mwendwa ndaendi mwendu ala mwendu aindi aume alama siani we ne inya waku ni naemeu na moe tu alama siani we ne ithe waku kana inya waku tu alama siani we na inya waku ni mba mama tu alama siani we na inya waku ni mba mama kubandi olonge wa tu alama siani we na ithe waku tase omene mwendwa u indi no ni tu mambo ke kamba ke ndabe sitwa tu alama siani we na inya waku ni tu kulia na itu mana aindi mwana ke atwanite bandu asiyasuna athoni maki maira kwita na muthonua asiane nguthi kukedia muthonua ndo cio muthoni wakwa na indi na mwa yeku ya mwitu waku twaitwe asuna mona asietau uwe asiai elema mwana kenda mwitu meta na asietawa asante sana Mr. Mutiso deputy head teacher uno primary school vamusini wa wote county ya Makueni. Thank you. Niwe kanisa nikuka ni kwati yusi ana siba ya musini kindu chambe tutambita kulika nondo kilungu nindi chambi ya chamba nyeki kamba kilungu kimwe ndo mwithukisa nthini wa kilungu cha amukana ene weekend kiita wa manyaki kamba na nitwambisa indi na kwamba kumana masito ala twailite kwamba kuitana nikenda kuma bwizo ebundise kikamba kila kingi chako nena nyena mo chakuetania namo maundu meki bathukanio twambite kumathondo tuumeta nondo ndio ukakukuya we ndio kuya newa ne mamine kuya aye ndio wane mwaitu ni kuya ndio gwita we ngakuya mwana ya na atabwe ni mami no kende kuya kina kini kenda twisoma na mita mukile yandeto ila twailito nena na moni twamboma na kindu chambe undu twailite kuitanigwa na kumetanise yani undu twailito meta nekana wise kwithi atwinengane report ya ndeto ila tu matabia netwize twambite ometata. Thank you so much for taking your time abaga tweteke kamba ni mubiano ndo akose buswesu na kwitikila kuka kumanisia kana kamba ya mukamba kana kaka memeka NFM wono wa mukamba kithiomo cha kikamba undu kaelite kwitana ba emesine kaume lobby kauma Mombasa na kula kungi undu kaelite kwitandwa ala mebu musi bakubina ko nikana wise kwithi atwina andikalikangania masitwa nakana wise kwithi atwina atwana na twina nena ndeto cia kibuthia kwa andu mamusi ala twilite kwithi atwima nenga ndai na kumeta masitwa meki bakukangania ni mubia wathanda tusungi no muthenya ta umundi isani tetu saa 1:30 ukenekana yitumane tukanena na siata tukasiata kwatigania nondo twilenie nondo na ilite kukwita na ni mubia nundu wakuka. Asante. Thank you so much.